warinjira mu ikipe ya APR Football Club yitwa Ronald Sekiganda yavutse 13 z'ukwezi kwa 9 afite imyaka 21 22 itaruzura neza. Ronald Sekiganda Yani Ronald Sekiganda akaba yari mu ikipe y'umwaka yabi y'umwaka ndetse n'iy'umwaka ushize, akaba yaratangiye gukinira ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes muri 2024 amaze kwikina imikino 11 yatsinze igitego kimwe atanga assist ebyiri. Uruza ufite imyaka ingahe? 22 ijya kuba 21 ijya kuba 22. Harahandi wabonye afite 29. Araho nabonye yavutse ngo muri 1995. Ariko nabonye Flash Score nibivuga neza ashaka ko hari abakinnyi bashaka ko bitiranwa, ariko uyu wa Villa biragaragara ko yavutse hano barama 29 kuko kugira ngo ubone ko ari mutoya. Uyu no mwaka wa gatatu arimo arakina shampiyona y'igihugu. Nanjye nayibonye 21 rwose 13 z'ukwa 9 harundi banditseho 95, ariko logique irimo nanjye nagenderaho ya Samir naracyari umukinnyi mutoya. Ni mutoya yagiye muri Villa mu kwezi kwa 8 kwa 2020 avuye mu ikipe y'i Kampala ariko ikina Regional League, ni ikipe n'ikico cya gatatu yitwa CTDA. Akaba yarazamutse mu mwaka wa 2019 ubwo yazamutse mu byo bita Masaza Cup, yabaye MVP akina ikipe iyo bita Buremezi yatsindaga Busilo atwara n'igikombe. Abantu benshi bazamutse muri Masaza Cup rero urabona twebwe tubyita Kagame Cup, Murenge Kagame Cup. Bo noneho ntago ari imirenge y'iwabo, ni ibintu byahoze ari makingdom ya kera. Yes, ni imirenge ariko yo mu bwami bwa Buganda. Ubundi ni imirenge 16 ni yazamutsemo bakibakomeye cyane bano ba Ukwina wo kuyayizamutsemo n'abandi bakomeye bagiye bacamo n'abari Dawucho. Hanyuma yaje kuba mu Muhembe bya Rwanda Premier League twari kumwe naramwitegereje ni ukaka afite imyaka 32. Emmanuel bivuga ko mu rushinga imyaka 32 we nawo Mari Abba imyaka 32 bibiri karindwi yari gukina Sekafa hadi ubwo bikarindwi acamo imyaka ingahe? Imyaka 18. Okay, ku muntu ufite imyaka 32 nkwemo 18 yari gukina Sekafa yakora komenda nyuma y'ibihembo ikipe y'igihugu. nyuma y'ibihembo twamusanze avuga ati ukuyemo gutandatu. Kimwe abantu benshi bahurizaho ni umukinnyi mwiza wo kuri gatandatu ukontrola mediane, agatanga passe zigera ahantu ashaka ko zijya, akagereza no bijyanye no gukontrola umukino mu bijyanye no kuba igihe ashaka bihuta bakihuta, ashaka bagenda gake nabwo akawugendesha gake bitewe nuko abishaka. Ugiye kumara mu masezo muri sezo ya 2021 yakiye imikino 23 atsinda igitego kimwe atanga assist imwe. 2021 yakiye imikino 3 kubera ibibazo by'imvune. 2022 yakinye nabwo yari afite ikibazo cy'imvune ntiyigeze akina. Hanyuma 2023 yakiye imikino 26 atsinda ibitego 3 atanga assist 3 anafasha ikipe ya Villa gutwara igikombe cya shampiyona. Hanyuma 2024 yakiye imikino 13 atsinda igitego kimwe akora assist 3 amaze igihe imikino iheruka yose ya Uganda abanzanyamo na Ali Dawucho. Imikino y'igikombe cy'isi cya qualifiers yose nabonye nibyo ushaka kwizera yarayibanjemo abanzanyemo na Ali Dawucho nkuko bivuga, ariko amaze imikino 11 ya Villa adakina. None numvishe rekoro y'imvune no mu myaka yashize niko kantu gatoya nagizeho ubwoba. Urumva aravunika pe, aravunika kuko urumva ko mu myaka 3 ishize Samir yagiye avunika cyane. Ariko mwe mukurikirana mwaracukumbuye tugiye muri Zandana ubone tugiye urimo urarangira APR isoko ry'Ubuganda ko barigiyeho cyane urumva nka Villa bajya kwivana abakinnyi babiri Dennis Omedi yarahembwe ejo bundi right mu Buganda yarahembwe Buganda MVP wa 2024 na Kiwanuka banamuvanye muri Villa Sport Club Kiwanuka Sekiganda Villa ikora abakinnyi Villa ikora abakinnyi mu ishuri ryitwa Prosper Namanya Academy. Ni umugabo uhuza abana hari Kampala we yarababwiye ati nzaye mbaha abakinnyi kwako mudagifite amafaranga menshi yo kugura ni ikipe bita umukwano gw'abangene Express ahubwo noza ahita Jogo ni ekipe niyo kipe ifite amateka ko ejo ndimo ndeba ikipe ya Vipers itwara igikombe avango ikoze double bwa kabiri mu gihe Villa yabikoze inshuro 6 yabikoze Villa ni ingomeraga Villa niwe ba Bernard Mwarari yatsinze ya APR 5 yabanje guhana Reyo ikurikizaho EPR bari mu itsinda rimwe. Ni Villa itagifite amafaranga y'ikizamura abana harimo abo bita ba Patrick Kagande aba bakiwanuka n'abandi bagenda bazamukira muri academy bagahita bazamuka muri ekipe za mbere gutyo. Kwihuta rero Zandani
Sammy twashatse n'umuvandimwe Samiri turasoma ibi bintu ubinyuramo vava Samiri. Hari umunyamakuru y'Ubugande nabwiye Samiri ni shaka ibintu y'Ubugande tuze kubwira abantu. bigendanye na Hanyuma uyu munyamakuru yatwegeranyije ibintu yavuze ati he's a humble guy who had good positional discipline in the midfield. He plays long and short passes of the ball. ati n'umukinnyi utuje ati wa discipline nyinshi hagati mu kibuga ushobora gukina imipira miremire n'imigufi. Iki kintu ndacanira abanyamakuru bene wacu b'Abanyarwanda. Nuzajya bazwa kuri mwene wanyu. Utitaye ku ikipe y'umutaka tujye twiga gushakiranira amarongo. Wari umuntu abaza umuntu wo mu Rwanda ngakamo ntigisinze ngo ntakanye gifite. Umva ukuntu Muganda avuga mwene wawe. Umva ukuntu amukabiriza wagira ngo ni Casemiro. Umva ngo he never gives his opponent a chance to breathe. Kandi amaze amacu 11 adakina. Umva uko Muganda ashakira mwene wabo amafunguro. Twiga gukundana Abanyarwanda. Ati ntajya uwo bahanganye umwanya wo guhumeka. Wabona ikinyarwanda cyiza amuhumekera mu bitugu cyane he protects the defense well in his deep six role. Ati arinda defense mu buryo bwiza ati kandi agakina gatandatu ye neza. Aravuga ati he dictates the game. Atategeka umukino. Casemiro he's a central midfielder. He's good at passing the ball and initiating attacks. Uganda mwiza hagati ati ategeka umukino atanga ati afasha mu kwataka ndetse akanatanga n'imipira neza. Uganda ntarasoza kwizigira ati that not so much. ati byo nibihagije. Ati ngo bidahagije ati he was playing for Kadida FC in third division before joining Sport Club Ivra in 2022. Bivuga ngo yavuye mu cyiciro cya gatatu ahita ajya mu cyambere atanyuze mu cya kabiri. Niyo wangi nitari ripire twibeshyeho. Ni umuntu avuye mu cya gatatu ahita akina icyambere. Asoza rero avuga ati aduha imibare Samiri yayinyuzemo mikino yagiye akina rekoro ze zimune n'ibindi. Asoza avuga ati his transfer yavuze ati ni umukinnyi birashoboka cyane. He's a mainstay in the Uganda Cranes midfield along hard out. Ikintu cyo cyo nakwemera nakwishimira. Ni umukinnyi regular starter muri equipe nationale y'Ubuganda. Regular starter. Niwe ufashe umwanya wari urimo Tadeo uri muri APR. Mu yandi magambo no APR bivuze ati umusaza wari tarinze cyangwa se utagikeneye muri nationale nasohoke umwana bagande bari kubakiraho muri yo mediane yabo naza dufasha. Iyi transfer iri eminent kubera ko yatangiye kunugwanurwa mu kwezi kwa gatatu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu abantu baze kujya kureba article yanditswe na Eric Tony ku gihe. Icyo gihe bamuvuganaga na Alan Okelo, Ronald Sekiganda ndetse na Alan Okelo bivuga ko APR yatangiye kubaganiriza. Donc no mediateur mwiza kuri gatandatu y'ikipe ya APR amaze igihe wenda habamo inconsistency bahindura cyane ngira ngo yabafashe cyane. Aho ugiye kubona ko Tadeo Ruhanga bagomba kubisikana. Oya no muri national Ruhanga ari kumwanya yarutakaje muri APR so kugutakaza gusa no kumurekura kuko ntabwo wazana Sekiganda ngasange ba Tadeo Ruhanga Daudara cyahari bafite Pichu bafite Frodouard ugomba kubigenderamo byihuse cyane utakibona n'umwanya wo gukina ni Tadeo Ruhanga sinawe wenyine ushaka kugenda ariko nyine birumvikana ko ugomba guhita abisikana. Mu kinyambere APR ushaka kuzana ariko APR ngo iri ku isoko cyane ariko izagura muri Amerika. Hanyuma muri Rayon Sport batangaje umutoza Vhamia Lotfi twarabiganire cyane ku wa gatanu twafashe umwanya wo kubiganiraho mu buryo bwimbitse ariko ni ikipe ya Rayon Sport nayo ishaka kugura abakinnyi hakiri kare. Vhamia Lotfi agakorana na bigiye kirekire bakabanza bakagira